El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios pag palabra manta. Tukuyninche Jesucristo juzgadun pirikurinanche tiyan cuentata konanchis pag. Kay palabrata yachakusunchis kay pakarin atentos. Kunan palasak puro quechuapi. Kanimpa predikashakti castellanopi predicargani. Kunanta monani kaita predikaita quechuapi. Ajinamanta también hermano Guaira Seminecta. Lloxerinampa y tukuy uyarinankupa kay palabrata. Amén, hermanos. Entonces, maipachachos hermano, tatadius pag iglesia, cuando palan iglesia manta, palashani kanmanta y ñogamanta, kankan kichay esposa, kankan kichay iglesia, Jesucristo, mana kay tantakuna wasichu, mana chay tawa percacho iglesiaka kan inoka kanchej. Amén, hermanos. Kan inoka o karisqa kananchis kashan chay ñawich ilmipi. Y chaymanta tukuyninchej hermano chayananchis tiyan hakay Jesucristo juzgadonpi zikurinanchej tiyan kan inoka imapaj cuentata konanchejpaj tata Diosman. Amén, hermanos. Entonces kay pachapi hermanos tiyan 15 juicios uyari kaita. Chayta tapukunku cristianos evangélicos no kanchisri maikajta cuentata mañasqa kasunchej. Kay pachapi tiyan hermano 15 juicios. Maipachachus iglesia ripunka chay ñawich ilmipi primero kanka uyarichis rapto. Rapto kanita munan ñawich ilmipi iglesia o karisqa kanka puyus patakama Cristo Jesús wantinkunapaj. Chay kanka lo primero. Iskay kajtaj hermanos ni kanka maipichus hakay Jesucristo juzgadonman chayananchis tiyan. Chaypi cristianos juzgaskas kasunchej. Chay kashan el primer juzgamiento. Segundo juzgadotah kashan Israel paj. 15 juzgadotah kashan el juzgado trono blanco. Después de milenial. Después que waranka watamanta chayman chokaykusqa kangankunin falso profeta anticristo sinaspa Satanás y chaymantataq pikunachnin mana tarisqas kangankuchu chay kawsaq libropi y tukuynin entonces chokaykullasqankutaq kanqa rishin chay mamakocha asufriwan lauranqa chayman. Entonces kayta allinta uyari. Primero takanga uñawich ilmipi iglesia o karisqa kanga fuyus patakama Jesús wan tinkumunapaj. Iskaykajta kanga Cristo juzgadonpi rikurinanchejpuni tiyan tukuyninchej cuentata konanchejpaj allin kajmanta mana allin kajmanta. Amén, hermanos. 15 kajta kanga sapauj cuerpopi kashiaspa ruasqanchejman hina hap'inanchejpaj inkasta allinkajta ruasqanchejmanta y mana allinkajta ruasqanchismanta. Ahora kunan kanta pukunki pastor imataj Jesucristo tronompi juzgasqa kanay. Chaypi tata Dios hermano kallarenka sapojninchejta tapurita analizayta kay hallp'apatapi kawsasiaspa aychapi llank'asqasniykimanta. Simana kan kay hallp'apatapi llank'asyankichu tata Diospaj obrampi. Ahora kan tal vez ninki pero pastor imapi llank'ayman kaypi kan llank'anapaj no ve hermano Jironaymoman atinkichej chimpayta. Si monankis hermano cocina pillankait atingich llankait ujeresmanta hina kashan llankanaka. Lo que pasa no canchis keyitas kasanchej. Y chaytataq ninkin sakajqa sapauj cuerpopi kashiaspa ruwasqan manhina hap'inqanku inkasninkuta allinkaqta ruwasqaykimanta mana allinkaqta ruwasqaykimantapis. Amén, hermanos.
A veces ñoqanchis piconachka y cocinapi yankanku kermes kunatas ruanchis, hermano. Palabra kermes significan tian o necesidad. A veces runaka mana piensaspa imatapis radioman guayam tautin. Kermeska significan yo tengo una necesidad. Que suapeca ni tamunan kermes tian o necesidad. Ahora canta pukunki pastor ima necesidad tian ka iglesiapi. Yo sé tian hermanos necesidad maipichus chay hatun yupaichana tantakuna wasita ruananchak tian. Y chay propósito an ruans todavía runaka murmuranchak, criticanchak. ¿Sí o no? Ni siquiera a veces hermano consuminquichu. Sino que piconachka nakushanku paikunapa chaymanras rinki hermano consume. Y Martín tahmana no ganchpata primero consuminquichu. Y chaywan acaso manachu parte kanki anapaspa. Por supuesto. Picausan hermanos. Sutingman. Entonces pikunachus yankasanguich hermano yankaichej. Ama iskairayaspa. Ahora se canma yankasanguichu. Por lo menos pues hermano oración wanhamu ayunos tazuay chay yankayata. Y chari manachu. Ahora que hermestas wanko por lo menos ni no capamusa papitata no cacaitas wasa. Por lo menos platos yatapis mayaisikusa. Yankay. Porque mana paikunaka hermano no capacho beneficio y para yankasanko. Sino ga os propositoan. Picausan hermanos. Sutingman. Y manintas caimanta tata Dios pas palabran. Iskaikaj Corintios. Hatun kahtakai nimpishka. Huchuitakai ninta chunkamanta lerisunche. Segundo de Corintios capítulo 5 verso 10 lerisunche. Kaijenata nin tata Dios pas palabran. Tata Dios pas sutimpi. Yuchuri sutimpi. Dios Santo Espíritu sutimpi. Kaijenata nin tata Dios pas palabran. Y maraicuchus. Tukuininche Cristo juzgadón pizikurinanche tian. Sapauj. Kay cuerpo picasiaspa, ruas canchej manjina, hapinanchejpaj, alin carta, uchairi, mana alin carta. Tata Dios pas palabra, nichis amén. San Mateo 16, 27, imanintaj. Runach churenka, tatampaj hatun kainimpaj, anchainimpi jamonka, ángeles ninguan cusca. Y chaypachata, sapauchman, koponga, ruas kankuman hina. Nichis, amén. Picausan. Ahí está. Mana no cacho caipita, hermanos, inventacusiane. Isitutanin, hermano apóstol Pablo, iglesia Corintios man. Con antas caipacari inician, iglesia Jesucristo rompe las cadenas man. Picausan. Imanintas caipi apóstol Pablo. Imaraicuchus. Tukuininchejpuni. Cristo juzgado un peca, zicorinanchetian. Palabra equipin, palapari hermanota. Hermanoi, tukuininch zicorinanchetian ni palapay. Tukuininch zicorinanchetian, tata Dios pa juzgado un puncompi. Sea cachun hucho y sea cachun hatun. Amén, hermano. Imaninta, sapauj, cuerpo picasiaspa, ruas canchej manjina, hap inanchespa, alin cachta. La doy que picatani, yan kashangicho, hermano. Kan causación que kawai cuerpo picachaspanin. Charaiko hermanos ujieres yankaichej. Limpieza mancascuna yankaichej. Ministerio picascuna señor página yankaichej. Radio pillancascuna señor página yankaichej. Predicascuna señor página wakisca kaichej. Cancuna ovejitas. Evangeliota huilla y chay hatuikipi, may pichata rikunki o folletota apay, librería pitian, chay wanzi, folletosta hayuamu y manacrej, runaman, chay kasayanta uhlankay, kan hamunki miércoles horas ayunas, chay uhlankay, hamunki sábado ayunuman, chay kasan uhlankay, picausan, sutingman, ima actividad wakutin hermano, kay partícipe. Por lo menos, hermano, kermes cartín, cuchillituy que haperisca, hamuy, ruaicerco y urrato tu curcunancupaj. Pecausan. Abraza, hermano, higuita, ni causasiaspa yancanatian, ni causasiaspa obranchis canantian, mana juzgasca canapaj. Mas caspata obran kumak cancacho, hakay punchay, chay casan chay tribunal Cristo.
Chaypi Jesús cuentata mañawasun carita warmita. Mana ñoqachu cuentata mañasqaykichis hermanos. Pikausan. Charaykunin Mateo pinimi. Runaq churinqa nin tanta hatun kayninpi nin anchayninpi hamonqa ángeles ninwan kuska. Y chay pachataq nin sapauhman qopunqa ruwasqankuman hina. Allintachu qan ruwasyanki hermana. Allintachu qan hermano kawsasyanki. Pikausan iglesia. Mauyarinichu pikausan. Sutinman. Eso, sapauh cuerpo pikashaspa ruwasqanchikman hina hap'inanchispa allinkaqta mana allinkaqta. Laduykipi katani munankichu haqay p'unchaypi allinkaqta hap'iyta mana katachu hap'inki munanki. Si munanki allinkaqta hap'iyta entonces llank'ay ruway. Amén hermanos. Pikausan. Kan niway pastor no munani llank'ayta ñoqataq kachasqayki payman chimpaykuy munani llank'ayta si munanki cocinapi llank'ayta pastor Tomásman chimpaykuy ma cada dominguituchu killapi uqsitullata wayk'unku por grupos wakichisqa kash chaysituta matinchikchu cumpliyta wakinkunaqa tutunchejraq rimanchejraq. Ahora pichus hermano ofrenditanta apamun radiopa kashan llank'ayniki. Chaytataq nin Biblia peqa no ve kanmatinkichu nin predicayta evangeliota ofrendaykiwan yanapay pikunach nin hermano predicanku chaykunata manchaywan nishaykichu hermano no kaman apamuy kay radioman radio tiene necesidad y chaynita zapadilla palabra kaparikushan humanacho hermanos humanacho hermanas. Yo sé que radio kuna ma allintachu yoxishan preparación técnico. Necesita monto col que paganapa. Entonces yanapa y chaywan. Ayarico y gusiwan y tatay no gayan casa jampa. Mana runa pacho. Pero kanguna ma kangichich opadolo chaype para que no vegichepa. Makikiwan ayarico y simikiwan hatunchay. Vamos, aleluya. Gloria a Dios ni no gayan casa, no casuasa. Eso. Y mata chay o palolo alayaykiwan para que yasawanki. Kanantian o iglesia hermano parlaj. Pikausa. Sutima. Ayarico y makikiwan simikiwan hatunchay nispa. Aleluya. Iskaykaj yachaku imanintaj. Kanri imanaykutaj hermanoykita juzgankiri. Kanri imanaykutaj hermanoykita pisipa hawankiri. Si mamunanchu nin imatapis ruayta chayqa dehay. Jesús ruwasqanchikman hina t'inkataqa qonqa sapoqman. Imanintaq kaypi qanri imaqtin juzgashanki. Ahora si mamunanchu ruayta ama juzgaychu. Amén hermano. Amataq pisipaq hawaychu. Dehay si mamunanchu llank'ayta. Porque tukuyninchikpunichi ananchik kashan juzgados punchaypi. Ahora se cancuna mamunanki chichu llank'ayta dejasqaykichis tata Diosman entregapuykichis. Machaywan nisqaykicheschu mana makita haywan nisqaykicheschu man nisqaykichis mana munakusqaykichis igual noqa munakusqaykichis. Porque mana noqachu t'inkata haywaqkani nitaq noqachu juzgaqkani. T'inkita haywaqqa juzgaqqa uqlla sutintaq Jesucristo el gran Salvador de las naciones. Tajarico iglesia simintin yupaychay hatunchay nispa. Gloria a Dios. A veces runaqa juzgaspita. Ay manachu kaykunaqa sayk'ukunku. Ay manachu waykuspa sayk'ukunku. Juzgasyanki. En vez que animanaykita, hermanas ni, fuerza, calpa, tal vez mano katinichu, calpa, hermanos ni. Picansan, hermanos. Sotiman. Romanos 14:10 imanintaq. Qanri imaraykutaq hermanoykita juzgankiri. Chayri imaraykutaq hermanoykita pisipa hawankiri. Y maraykucho tukuyninchikpuni Diospa juzgadonpaq ñawpaqinpi rikurinanchik tiyan paywan juzgasqa kananchikpaq. Romanos 2:6 imanintaq Cristo Jesustaq sapauhman qopunqa ruwasqanman hina t'inkas ninkuta t'aqllarikuy iglesia simikiwan hatunchay nispa. Gloria a Dios. No llank'asaq no ruwasaq tatay.
Así que mano ka juzgas kay gichercho. Juzgay ka octaj. Juzgay ka imata hermano. Kanganya juzgay. Predicay ka separachi. Batata kay penishangim. Ay pastor ni juzgay mano ka juzgas ay gicho. No ka reparachi shay que nada más. Pastor kaning imapah kasyan. Reparachinampaj. Amén. Caminampaj. Mana juzgas unay pacho. Manis kaygich, hermana, si mana pampuangich, ofrendata más yo no me haygungich, eso es juzgar, amenazar. Picausan hermano, si ruanquichayka, kanyapachtaj, si mana ruanquicho, kanyapachtaj, ofrendanki, kanyapachtaj, diezmuikita, apamunki, kanyapachtaj, mana no gapacho. Porque Biblia canin, su tesituta kay romanospe, Cristo Jesús, sapao man kopunga, ruaskan man, hina. Amén, hermanos ni. Y maraycuchos ni tukuininchispuni Dios pa juzgadon peca, ñau pa kempe, zikurinanchis tian, paiwan juzgas kananchis pa, piwan, Jesucristo. Chay pitapurinka, may obras ni songgats. Si kunitan pitapis kay mawahyamuiman, a ver, hermano, imataswan que, a ver, imataswan que Cristo pa. No sé. Charimanacho. Entonces, hermanos, ni Biblia kanin chari, tukuima ruas kaigiches kanin hermano, mana kongkai pichu churas kakasyan. Pekausan. Amanya wigita chay petehra juwanyu hanji masan niskawamushay gichay manta. Mashkastari kungi chay kusiskas. Lado igi pigatani ama juzganakunacho. Ama takpisipa kawanakunacho. Porque ni tukuininchis tata Dios pa juzgadoma rikurisuns. Y paitag ni canta y ñocata cuentata mañawasuns. Amén, hermano. Mano katenichu pay ashkata pamun pay pisita pa matenichu juzgaita. Si pima monanchu yankaita dejani tata Dios man. Porque pay día cuentata mañasunga. Amén. Y ñocata sigue yankanaitian mana saiko sarchu. Mas hasta hermano saiko pungich abet ahyarikuich saiko pujkuna. Niuh y mas hasta konan yankangich mana saikos pat ahyarikuich simintin yupaychay hatunchay. Gloria a Dios ni no kayankasaj, no kazuasaj. Kinsakaj yachaku imanintaj. Ajinaka tukuyunas urregliaña kasunchej. Judíos, mana judíos. Kamachis, mana kamachis. Jaripis, warmipis, tukuininchej, uhlaña canchej, Cristo Jesús peca. Hakay punchay pimakangachu jugo, judíos, griegos, kamachis, hakay punchay pimanaya kangachu, anoka kargani kari no kawarme. Tukui, uhlich ayaña canchej Jesucristo ñaupa gempe. Manaña cancho chaype kari, manaña cancho chaype warme, porque tukui canchis ángeles, Jesús pata novian. Picausan hermanos. Ninchu palabra ari Galatas 3:28 manintaj. Ajinaka tukuyunas uhrich ayaña kanganko. Judíos, mana judíos. Kamachis, mana kamachis. Jaripis, warmipis. Kankunaka tukuynigichej. Uhyaña kangichej. Cristo Jesús pi. Ayarico iglesia. Aleluya. Ahí está. Gloria a Dios. Interesante, ¿sí o no, hermanos? Ma hakaypi ningich, pero no kakuar mi cargani matergani yangen. Hakaypi manaña cancho ni kari ni warmi, ni judío ni griego. Tukuy ganchej uhyaña Jesucristo paj. Amén. Tukuy ganches uhrikchayana, uhyurak achawan bendi achayiskas. Porque no ganches kasunchej. Ángeles, Jesús pata, esposan Jesucristo pata. Amén, hermanos. Efesios 6:8 y manintaj. Chaita ruaychej. Y maraycuchos, y achanguicha hina, sapauj allinta ruaskanman hina, allinkachta, señor manta, hapenka, kamachipis, mana kamachipis, kachun, y manin kaipe, kaita yachaychej, sapauj nin, allinta ruasqaygichmanta, mana allinta ruasqaygichmanta, sea kai kamachi, mana kamachipis kai, según nin ruasqaygichejman hina, Jesucristo, kopusungachej ingaygichejta. Pecausan hermanos. Mana kaipi pastor atincho churaita hermanos ni kampaka hatun gashan kampaka pisil matinicho no ganita.
sino a sapo ricukun obras ninta ruascanta Señor pa ñaupa kempe. Si imatapis hermano ruanki amataq nichu noqa ruani noqa kayta ruani ama chaywan hatunchakuychu. Tukimatapis qonki tukimatapis ruanki Señor pa ruanki y paitaq are qopusunqa chay t'inkaykita sapuqnikichikman. T'aqllarikuychis Iglesia de Cristo simiwan hatunchay. Tawakaj yachakuy. Llank'asqayqa ruwasqayqa kallpakusqayqa mana qasipaqchu kanqa. Jesuspi creesqayrayku mana llawchiyasqaykirayku. Uyariway, llank'asqaykiqa ruwasqaykiqa kallpakusqaykiqa mana qasipaqchu hermano kashan. Jesuspi creesqayraykuqa mana llawchiyaychu hermanos. Amén hermanos ni. Imanintaq 2 Timoteo 4:7. Llallinakupi sumaq nin tinkuni, llallinakupi sumaqta tinkuni. Maypachachus nin hermanos, maypachachus. Yachayman chiqaniña, Diospi creípi, manataq llawchiyanichu. 1 Corintios 16:14 manintaq. Tukuy ruwasqanchiktaqa munakuywan ruwaychik Cristo Señor pagina. Kaypi manintaq mana noqa llawchiyasaqchu. Llallinakupi nin sumaqta tinkuni. Pikunas hermano, rinkis hermano atletapi trotaq no ve. Rinkis estadio no ve atleticistas. Kurriq rinkichik. Kurriqpaqa ninki noqa llallinaytiyan. Noqa atipanaytiyan. Ajinallatata hampis hermano atipay chay enemiguta. No kanchis kan y noqa maqanakushanchis enemiguan. Enemigo mamunanchu llank'anaykita. Wakinta kallpakushankichik llallishankichik atipashankichik. Wakinqa hermano kallpakushankichik ari. Charayku nin hermano manachus nin hermano yachayman chay niña chayqa creeypi mana llawchiyanaychu tiyan. Tukuy ruwasqanchis mantaqa munakuywan ruwaychik Cristo Jesús pagina. Atletaqa trotan kurrin hermano hap'inampaq t'inkamta icharimanachu. Noqanchispis ajinaytataq hermano chay carrerapi kashanchik kurishanchik hap'inanchikpaq t'inkasninchikta. Picaunsan hermanos. Sutinman. Ahora tapurikuy cosachu kasqa hermano llank'aytata Diospaq. Abraza hermano higuita tapuri cosachu kashasqa hermano llank'anapaq Señorpi. Si mana obras niki kanchu ima obraykiwan presentakunki. Ima ningitaq. Imaqtima orarqanki chay obrayataq. Ayuno rurarqanki chay obrayki. Amén hermanos. Charayku noqapis hermano mana qillakuspa mana llawchiyaspa. Anki hamuchun nanay, anki hamuchun ongoy, sigi kallpakuspa. Amén hermanos. Pekausan. Sutinman. Ahora uyariwaychis. Qanchis coronas tiyan pikunachus llank'aqkunapaq. Mayqin coronatach qan hap'inki. Qanchis coronas tiyan hermano. Manaraq bodas del corredor yaykushaspa. Chaypi kanas tiyan t'inqachasqas. Bodas del corredor yaykunaykipaqa sapauq corona de oroswan, vestiduras blancaswan yaykunayki tiyan chay bodas del cordero man. Manaraq bodas del corredor yaykushaspa chaypi chay t'inqasta hap'inanchis tiyan. Y pikunach nin hermano, mana llank'arqankichikchu, umuygachachisqa kankichik. Kayna día tal vez más que kankichik no ve barcelonistas. Cuando pierden Barcelona, ganan, cuando primeritupi atipasharqa, primeritupi ajina kanki, no? Primeritupi allinta tukimas washarqanki. Hinaspataq, imachus pasan, fracasanki. Paykunapis fracasanku empatachikun. Empatachicus patagri, umampatawas ay kuchikunguñ, aún atipashaspa. Ahina no ganchispis kanchis kay carrera, kay katikuyninchispi. Atipaykuchikushanki sagra supaywan. Atipaykuchikushanki hermano, piwan, chay puñuywan. Charimanachu. Pero kan preparakunayki tiyan. Kayna piatipan, Barcelona. A ver,
imaynatata hermano paykuna festejarinku, no chay corona, chay copanku toqaririnku, no ve? Kallpakunku, esfuerzakunku, tukuy chay grupo llank'anku. Imapaq hap'inankupaq chay ismuj copata. No canchispis igualito canchis cuerpolla Cristoqpata. Kallpakunanchis tiyan. No ganchisqa mana chay ismuj coronata hap'inapaqchu, sino que wiñay causas coronata hap'inapaq. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Picausan, sutingman. Entonces, hermano, imanintas kaypi tata Dios pa palabra. Gracias, hermano. Imanintas tata Dios pa palabra. Sutisuta, ¿no ve? Y achachiwanchis, comparawanchis chaykunawan. Paykuna saltay kacharinku. Y Real Madrid rima y nata. Rikungis, hermano, ve tukuy jugadores. Piñascas, muy gachachiscas. Y Biblia pimanintas. Mana pijpata obran kangachu. Ajinayataq nin muy gachachisqa kanki. A ver, si no, ejemplo la churasaq. Si kaypi, a ver, pimampis, regalota haywaygusaq. Imagina siento kunki mana kanman haywasuqti. Tapurigis. Imagtinta kay pastor payllama haywayku. Nuqa manachu ubijan kani imataw. A ver, ¿sí o no? Pero hakay punchaypi, manaña atinkichu criticaita, murmuraita. Mejor, si mana llank'ashankichu, si mana imata ruwashankichu iglesiapi, si mana imata ocupashankichu, hermano ni, Señor, kunan cuentata kokuni, no llank'asaqanpaq. Picausan, hermanos, sutingman. Ama kachunchu qasipa kay palabra, uyarisqayki. Amén, hermanos. Sutiman kunan qawarisunchis qanchis coronasta hap'inqanku Cristo Jesús pa juzgadonpi pasaytawan tukuy pikunachus kay hallp'apatapi llank'arqanku munakuywan Cristo pajina charayku kallpakuychis limpiazapi kajkuna kallpakuychis ujieres kallpakuychis ministerio de alabanza kallpakuychis pikunachus mikunata wayk'unkichik sapa domingo actividades estas wancha kallpakuy qhari kallpakuy warmi kallpakuy pastor kallpakuy hermanay kallpakuychis panteretistas tukuyima ruwasqaykichayqa mana noqapaqchu imatapis ruwapuwankichaq nitaq noqapis qankunapaqchu imatapis ruwani sinoqa tukuyninchik ruwanchik pichus t'inqata haywawasunchaypaq t'aqllarikuy chaypata sutinqa Jesús de Nazareni. Gloria a Dios, aleluya. Pilluqa kanqa wiñay pillu. Risinguis mach pillo, ¿no ve? Papatape, a veces, hermano, cuando campupe fiestas estas ruanguis, antamanta, pillo ruar pachayta, pillo chungis, así que no. Jugadores que hay mundo peca, hermano, chay ismus copayat o caririzuanco, no gancherta, mana ismus copata, pecausan. A ver, maipita ninchaita, pillo kanga, wiña y pillo. Almasta ganajkunapaj Cristo Jesús pa. Uyaritz, pikunashnin almasta gananganku Jesucristo pa. Chay primer pillo kashan wiña y pillo. ¿Será que chayman apuntashan en noga? No sé. Tapurikuni. A veces tapurikuni nogapis. Almasta ganasjankuray kunin Cristo Jesús. Chay wiña y pillo takopunga. Picausan. Biblia pimanenta, kusikuinius minkanku pikunachus, almasta ganas kuna Cristo paj. Ahora canin que, pero pastor, imagínate no kaganay almasta, may kakta kakay escalera wicharemos pa predikas altarman. Hermano nya kanisargane, predicay kakasyang folletoan. Chay katuikipi folletota highway, kan chofercito madrugador. Chay may picha pasajeros wicharimun, chay pi highway folletota. Kanki hermanos ni hatun katuyu empresa tal vez kanki carnicero carus manrinki chaypi folleto aparezca di chay montepi madrik sinkuchu palabrata chay folletota highway y chaywan llank'ashankiña picausan sutinma
Oh, ni la doy que pegar 12 mantas dina, entonces de los chayman. Guaquinta peatón, guaquinta campesino, mi maman. Chay folletos ta jaiwa. Y cree, sapa folleto canga, alma Cristopa. Entonces, si canga nanque almasta, imanenta. Oh, huilla y pilluta ganan que Jesucristo coposunga, chay almas ganas que manta. Fuerte aplausos, iglesia. Pero Huaquenga, almasta gana nanchistaga, almasta tropieza Sánchez. Imainapi, tutuna cuspa, zimana cuspa, churana cuspa, cosanguan meteucushanque. Aún cayucopi cancura huarmis, caipi cashanguich, pero huacariswan metecushanguich. Aún simana cambian gacho que iglesia yachazag sutimanto jarispa predicasa ajina vergonzas caige nisa cuida con guiche kai hinchachaku huarmimanta kai hinchachaku jarimanta Biblia peca ni llanta sutinto jarispa nipui. En vez que almasta ganananchista tropiezanchis almasta, ¿sí o no? Piñanacuipi, caninacuipi, chihlinacuipi, churanacuipi, rima payanacuipi. Mas ikuy atinicho. La doy que pegatani. Almasta gana shankicho, o mejor almasta tropeza sankicho. Biblia canin ay kankunamanta hakay huchustusta tropezakkunata. Pikunata kanku chay huchuisitos. Hakay pikunachos kepanchista hamushanku paykuna. Imaktinta kepaman urmankich cangrejo sina. Mananya charayku familia igips mananchu Cristoma hamuit. Kepaman koterenki. Chay hena kanke. Chay tacha pastor nige kaichachunki. Maikaktak noka manakakta ese chigichej. Hasta noka pa falta para la chingichej. Pero ujrianin tata Dios man. Cuenta tacosons. La doy que pegata abrase. Almasta gana sanchecho. Uchaire más bien tropeza sanchecho. Sapoj lexicunch. Picausan hermanos. 1 Corintios 9:5 imanita lee suncher si chus pipis atipanakupit en kupinin wakichikunchega cuerponta nin hermano halchan tukui ima manakaj ayin kajmanta chekamanta paikunaka ismujpiluta tinkata nin hapinankupaj wakichikunku kankunari wiñay piluta hapinaygichejpa taglariku iglesia ahí está bíblicamente taglariku. Ñaja para shargani no ve. Pichus can atletas. Atletas cacuzinco hermanos. Chay piluta hapinangupa, chay copata. Pero nimpa ikunaja preparacunco. Cuerpo taps nin preparanco. Cana kay cuerpo iquita, preparai. Kay cuerpo iqueja verdaderamente. Jesús pata, esposa angina, limpu kay. Mana caninaco, mana piñanaco. Mana churapayanaco, mana lercopayanaco, limpuyacuy, chayahuaquichicuy. ¿Acaso hermano acletaca uchuta mi cuyanchu? Mana, prohibisca. Chaytatas no hay con hermana warmis casada caspaca, amaño, jarita, kawaichu. Yachachiguchu manacho hermanos. Palay sacuna, yachachiguchu manacho. Y Martín chanta mana practicaman churanquichexchu. Ingiki man hapiku imagina kanki ni antuka. Campis kari hapiku ya imagina kanki antuño. Picausan iglesia. Sotenman. Paikunaka ningwa kichikunku chay ismuh piluta hapinango pa no gansiri. Wiñay piluta hapinapa. Picausan hermanos. Chay casan ujpillo. ¿Será que hermano apuntasan y chay ujpillo hapinaypa? Mas casabes niwanku pastor, kanka seguranguiña kaita. Imagten nini. Paikunayata niwanku. Poco inigipi reparakun. Kay chica almasta gananki. Argentina pirikuni chay chica almas. Brasil igual. España igual. Muy pronto. Chile igual, oración muy pronto. Entonces cuando nini almasta ganas kaikiraiko, wiña y pilotanin tata Dios
Koykapushonga. Pero mana descuida con ay chutian no gapis chay pillo y manta. Amén. Eso. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. La doy que pastor partiriwan que mari mana parte kuncho. Tata Dios ya parten. Cuando Barcelona ganan Macos Cancopat atincho copoitas del Madrid, man, ¿no ve? Cuando can ganan que can yapag y man ganata como igachachis triste mujer varón sin obra sin fruto. Picausan chantacha Jesús canerga usachaka mana poco niu canima para servincho. Manacho ajinayata no ganch kashanche manayan kaininch cancho ni mapas también kawasa kasuncho kay punchaype. Charay kuno gani que hermano hermana kalpaco y yang kainikipe. Amén, hermano. Está bien que hay papatape, hermano, zapadía, antata pamunagipa, ganacun, que está bien. Porque mana caipeca, hermano, zapa dominguitucho, zapa de hecho, ni como mi kunawaikunki. Si sohta grupos cancos, sohta semanamanta, dominguituta, ruanquita, Dios pa. Chaitaka munakuiwan, ruaitza. Tal vez canen que pastor no gari con atimanch. Claro, faltan grupos, hermanos. Con esta hermana faltan chaipe, sapitan chisiman pacha yancaspa. Yank ay hermana. Kichiri, yancasuncho manacho. Carispnia, yancasuncho manacho, pasillada cat y matima yana pa kunchecho. ¿Acaso zapadita chuker me estás hermano? Mana. Ni tardiantintacho, sino unos 3, 4 horitas tama conchecho, tata Dios mantiene tu inchecta. Picausan. Ñogapa totalmente hermanos ni copuni vidaita tata Dios man. Mano gapas cancho feriado, ma cancho no gapas día del trabajador, ma cancho no gapas cumpleaños, ma cancho aguas ni pues cumpleaños. Canim hermanos ni Jeremías pata cumpleaños ni papi. ¿Y mis cumpleaños te vas a ir? Sí, hijo, primero es Cristo. Y no voy a comer nada. ¿Pero qué quieres? Por lo menos pues pizza, papi. Ya pizza tenía que pedir. Y sabes de cama, papi, yo he comido solito, sin vos, pizza. Pero vale la pena todo lo que haces, el sacrificio para el Señor. Ya te tacha Biblia canerga no ves el caño gata monacuangi. Saque guaguaykita, saque warmiguita, saque wasiquita, saque familiaykita, chaymi no gata monacuaca. Pichus mamonancho warminta, wawanta, wasinta, mamanta, saqueita, chaga, mano gataga monacuanracho. Pecausan, soteman, a su nombre le damos gloria al Padre. Satanás está. Diablo tapea tiparca. Yankankichu manachu kunan Cristopa. Yankas kunatah yariku ichisimi wanispa. No, Señor yankasah. Aleluya. Iskaykaj pilluqa kanqa. Chekan kawsaymanta pilluta hapisunchis. Chayuq kashan wiñay pillu. Chayuqtaq cheka kawsaq pillu iskaykaj pillu. Dios paq uyarichej. Dios paq nin. Dios tatapaq palabranta sut hinchasqankurayku chekankaqta hap'inqanku. Pikunachnin hermano palabrata chekankaqta sut hincharqanku chaykunapaq kashan chay cheka kawsaymanta pillus iskaykaj pillu. Charayku siempre gustawampuni hermano tajantemente palabrata predica. Amén. Kay día hermanos ni kasharkani chay qepan semanas Argentina pe may tawakarikunku hermanos ninchej. Chay tawa temasmanta yachacharkani. Amén. Picausan. Leerisa, a ver, 2 Timoteo 4:8. Kunantaj no kapaj wakaychas kakashan chekan kawsaymanta pillu. Imanishantaj kaypi Timoteo pikunachus chekankaj palabrata willanchej no ganchejpajka chekamanta kawsaj
pillo preparas la kashanin. Amén. Maikenchus chekankak juez, Señor kanin, inkatajina koanka, hakay punchaypi. Manatak no kayamanchu koanka, hasta wanka, hamuhkunaman punchaypi, munakuywan tukuy suyakuhkunamampis koyankataj. Imanishantaj apóstol Pablo, ama ano kallachus recibesaj, campis asisibillaytaj. Amén, hermano. Ahora, Joaquín Kunamanka talentos tata Dios josungichej, evangelio ta predicanaygichej. Ahora, mano kanishaygichej, hermano, atin que kan hermano, megafonitos antecuita. Megafonito atin que se los chay hermanos ni predicamuita. Mana predicar ka kashampunich, ay pastor may kaskoriwan ka permisito ta altar manguicharinay pa. Machay chukashan. Evangelista kanita munang chimpampakunapi willamoy. Pero ama chaywan no kakunang almas tagana kuninya pastor chay por chay pi pantay gulyanguita. Chay manta cuida kunayayguita tien chayta diablo utilizan. Cuando a veces cachanku pastores evangelistas está chay o caricam pastor acá aska almas tian pastor ni wangoña no ka akakusakcha almas o carmilest. Biblia ka chihnin dividikukunata. Pecausan Kam predica hermano, tata Dios pa reino manta, invita y mai pichayu paichana tian, chayman invita, mani chaykichu chaypi kultuta ruamui. Kanaygi tian pescador de almas, la dugi patani pescador kanki mana tanta igucho. Kaiman tanta pescas haikitaga, kaiman tanta munaygi tian chay evangelista nita munan. Uyarishangichu ni uyarishangichu. Almas ta kanay kanita pescamui, kaiman chayachimui. Pecausan Sotingman, pero ama hatun chakungich, ni pastor sajena ganasancho, no caga ganarini, chay peca pierde ya basta piluiguita. Biblia canin hermano manapis yancoacho hina kai no gapaj. Interesante es que hay cajpillo, ¿verdad hermanos ni? Mana no callacho apis mais cach sap elangangut hermanos ni. Checacaj palabrata willaspa. Amén hermano. Checacaj palabrata willaspa. Ya, pactataj pantasao chay checacaj palabramanta. Si con dice hermano, chay buen pastor, chay pastor aguayo, chay hijo del diablo, no manaña pastorcho. Con ancha a ver cucho y guchicamonga, hermanos. Chay manaña Dios pa huawancho, chay su paipata wow. Y maninta, video en casa, no gaga mana Cristo pichu kilen, no gaga Jesuapi. Y chante maninta San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Jesúa. Patata happy shaita khawas pastor mana kuchuriwan kiman. Manachu Efesios Hebreos permanenta. Mananya no gaga circuncidas katachu munani, sino songoikita nin circuncidako y mata chay songoikita yin puchaku. Mana kuchu chicos pacho hermano wiña y causa de manchazo. Ari hakailei pa punchay picar kachay kakashan sepultasca. Jesús ni yargata hermano, mana cancho caipenin holocaustos ofrecen no cargani cordero inocente, holocausto ofrete corgani, no cabidaita can con araigo corgani, kunanga manaña holocaustos taca ni imata monanichi y achaita nerga Cristo. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Mucho cuidado hermano, que hay falsos pastores manta, que hay falsos profetas manta. Picausan iglesia. La doy que pegatani ama charaico hermano y matapis uyarillaicho. Ama maimampis cachaico culaycho. Capuzunki kodalniki. Pastosta mi cuchico, cachusta mi cuchico. Picausan iglesia. Interesante, quien sacas corona. Quien sacas pillutas kanga. Jesús janin causa pilluta copuasuins. Interesante, picunachos ning hermano, churquita sayarcanche, tucucuy, punchaykama anquiñac arikunapi. Waken cañac ari hamun problema hamun, ay pastor, urmaykuni. La duiki picastani manaya chanki picunachos ning tucuylaya prohibaspi, sinchita sayarganguiche, hermanos ni, wiña y causa, pilluta haywanganin tata Dios yaygunaman. La doy que plata ni sincheta saya y calpaco. Ah,
ama kasuychu pipis rimachun tautichun deja chaypi chay algo auñachun hinaspak amiguyki kutipullanqa chay algoqa ñoqay patapis ñawpaqpi karqankuchari tukuy laydumanta qap dejani chaypi chay algo después amigos ruwakunku kunanqa llankashanku noqawan pi causan sutinman eso pikunachnin hermano apenganku chayta churquita sayakun wakin ma churquita chu sayanguis aún chay warmi así palpasunki chay warmiwan puñusanki chay warmita celulaniki atis manatis palapashanki sí o no kari todavía kaypi chukushawanki hermanos nigichis ñaqa yachasaq uqarimanto warmimanta públicamente kaypi qaparisaq sutinta uqarispa map'enqachikusaqchu warmi mejor munayman ripunaykita kaymanta pi causan sutinman pikunachnin churquita sayarqanku tukuy ñak'ariypi chayman Jesús qonqa wiñay kawsaq piluta Apocalipsis 2:10 imanintaq Apocalipsis capítulo 2 verso 10 ama manchachikuychu chay imas ñak'ariymantaqa qhaway qankunata wakinta kuraq supayqa karcelman wisq'aykusunqachiq probasqa kanaykichikpaq chunka p'unchaytataq ñak'arichisqa kankichik qankunari wañunaykichikkama sayayaychikpuni nuqataq kawsaq pilota qopusqaykichik nin Señor Jesucristo tahyariki ahí está tahyariki kusiwan Guatej opaloros yatas kutirpankichis makiwan tahyarikuychis simiwan hatunchaychis nispa gloria a Dios aleluya pueblo que vive pueblo que alaba mashkas familias kanchis Cristopaq mayupit ellos manayupa yatina agina kanchis Cristopaq amén imanintaq ama manchachikuychu chay chukuy ñak'ariymanta laduykipatani ama manchachikuychu ima problema hamusuqtin ñak'ariy hamusuqtin imaqtintaq hanchaypi mancharikusan imaqtintaq cangrejo hina qhipaman kutarimunasanki pastor ha qusaynin tardeman maqaykuwanqa punkuesqay ama manchariychu warmi wakin qharisin pastor ha kultumamos qayrayku warmi mankawan suyasawan baqtana ama manchariychu qhari sinisunqanku karcelman churasqayki chay chiqakaq palabrata predicasqaykirayku ama manchariychu nada más 10 días llata chay carcelpi kanki iglesia oranga y lluqsimullankita frente en alto fuerte aplausos iglesia de Cristo pero se kan runata wañuchirqanki a 30 años chaypiqa parecemunaykipuni tiyan pastor ganisunkichu runata wañuchinispa si han jovencito wawata urquykunki nitaq pensión pagankichu pagamuyay carcelpi papito maura pusqaykichu porque Biblia kanin semana reconocenkichu pagamuy nin hermano preciota carcelpi nitaq no ganikichu jovencito wawasta urqulpari después waqwar mismo weterpakuy niykitaqchu verdad pecausan ama mancharikuychikchu ima llaki phuti onqoy problema hamuqtin amén hermano wakinkunaqa imaninkutuk pastor ha munani con willarisuyta hatun problemayta a veces kokachutaqus uraman tiqrapanapaq hina no pero ayunoman hamushanqa kaypi nishan fuerra problemanta sigue hatun qhawash de qué sirve zapateane laduykipi kaqta abrazay problemaykita qhaway huch'ustuta t'isiykipis sirvinraq chay problemaykita qhaway pisipaq qhaway Jesucristo que hatun kasqanta chay tukuyma problemamanta fuerte aplauso iglesia qankunari wañuykamaqa nin sinch'ita sayaychik laduykipaqtani sinch'ita sayana qaris allinta sintulunikichaq mat'irikuychik qankunapis warmis allinta chay pullira watuykichikta mat'irikuspa sinch'ita sayaychik
Y tata Dios semanita, no cata, causa, pilota, copus raigiche, sincheta, sayas raigiche raico, jamona y la tu camanín. Fuerte aplauso, iglesia. ¡Aleluya! ¿Entiendes, Sankichuni, hermano? ¿Entiendes, Sankichuni, hermanos? Joaquín, pastor, macan trabajo. Macan apunichos porque se me pedían a ti. Campala y por la fe. Chay tochtera o el página chay runtuta caco y chiguleta tu hachimunam. Pala y zapadilla, Señor, Señor, calla canca trabajo y semana calla cangacho, calla mincha, semana calla mincha cangacho, hatun mincha, semana hatun mincha cangacho, chay pasas mincha, pero canca, Señor, y canca pone fuerte aplausos porque ni en Biblia piajenata. Tawakak pillo takanganin, mana. Tukukuiniu hatun chana pillo. Mana tukuku hatun chana pillo. Pikunapa kangachay. Cristo Jesús pa ovejas ninta ainta michiskankumanta suma kawakuna kaskankumanta. ¿Será que chayman apuntashani? Tapukuni no gapis, ¿verdad? Chalaykupuni ovejas tamunani ainta michita. No kayachani wawitaymanta pacha ovejero cargan hermanos ni. Mamaypata carga kaurasni. Mana aincha chay kaurasta michita monashuan. Kauraska kakasta tukuilayata sipukangu wakachiwakangu. Ya hena wakinguna kangis igual que ukupi kauras. Chay la pita coge los chivos. La doy que pegatani, oveja ocupega campone uscaura, campone uscolo uschivo. Ahora más no ganes dicho que hankan que chay, ¿no? Pecamos, hermanos. ¿Y sabes qué? Michija, ovejantaka, ayintacawan. No, mamaimanta, hapikuni, que el mes tazuanchi no ve, ñapis paga, y salan ocupi, chayitas te preparan papa caretas, alberga caretas, pero mamay, ni campo piscancho. Imagínate, chacan ovejas ni que pa wakiching, no gaps ajineta tawa, wakichani kay tawa, chakis ovejas ni pa. ¡Qué interesante! A un momento, predica chicuni, ni gracias mamá, o ejemplo. No gapis kikinta, preparan haitian, ovejasnita, michinaipa. Alguien cachusta, alguien pastusta, caranaipa, pantainiki cartimpis, reparachisunampa. A ver, hermanitas, 1 Pedro 5, 2 al 4. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4. Uyarich alinta. Dios kakawanay gichekpach makigichek manchurarka chay tropata michichek alinta sumak kawakuna kaychek ama tantasqa hinayachu manachayqa tukuy sonqo Dios imaynatachus munan ajenata michi kay ovejasta ama kolqeta mask'aspachu paykunataqa qhawaychik manachayqa señorta sirvikuyta munasqaykichikrayku qhawanaykichikpaq churasqa karqankichik chaykunataqa ama kankunapis kachunchu hinachu manachayqa nin qankuna achata kawsakuychik qankuna hina paykunapis achata kawsakunallankupaqtaq chanta kuraq kaq michik rikurimuqtinqa paymanta hap'inkichik mana tukukuq hatuchaq pillusta. Fuerte aplausos, iglesia, aleluya. May semes, may makis. Chay palabra ka michikkunapaq ari chari pitas chay michik pastorari Dios kanin imapaq churawasqanchis qhawananchispaq allinta chay tropata allinta michinapaq chay tropayta nin allinta michipuy allinta qhawapuy
ama kan munasqaykita hinachuqa noqa imaynatacha munaninin ahinata kay ovejasnita michipuway pitaq chay ovejasni qankuna kankichis chay iglesia chay esposa amada Jesucristokta y noqaykuta qari wakichinayku tiyan qankunata chay ñawich'ilmiypi ali ripuspata haqay quinsa cielope tata Dios pa juzgadonpe allin pilusta hapinaykichikpa fuerte aplauso charaykuniki hermano saca y huchata llank'ay tata Dios pa. Ama kolketa munapayaspachu nimpaykunataqa qhaway mana noqa hamuspa hermano nipita nikichich hermano wasima pero hamusa pero hermano qunawayki tiyan kolketa tanto si sanuyakunchayqa paganawayki tiyan así no otra cosa si qankuna wasiykichayman muni munakuywanchaq qankuna haywariwayku matiykuchu también noqaykupis despreciayta palabrapi nillantaq no obreroqa nin digno salariomanta si pinin hermano evangelio pinin causan evangelio manta causacho mi cucho ni llantas, ¿verdad? Amén, hermanos. Fe causan. Sutingman. Mamo no mancho ni pican con hermano queda con ahí cherta. Y mapita hermana alintacho yachachigis hermanos. Huawasman. Jovenesman. Matrimoniosman. Huarmisman. Carisma yachachigis. Maikah kamatak chununingris kangis mano yariko. Maikah kamatak sige lerko peanakuypi kausangis. Maikah kamatak zimanakuypi, churanakuypi, piñanakuypi, kaninakuypi kausangis. Maikah kamatak ni makita haywaykunarikuspa kausangis. Ajinachu munangis ripuita iglesia. ¿Acaso nigichecho noga enemigo igita rikunki kutirir payo ladoman? ¿Acaso ni dicho? Mas bien yachachiqui si enemigo y que sayarin munacoy. Entiende iglesia. Munani hermanos. Tu kuinigits hangunaga yang anaigicherta. Atisraigicher manjena. Picaunsan hermanos. Sutingman. Derecho y kashan noja michinay pa ovejasta. Alinta kawanaitian. Mana imaina iglesia tapis wakichinayay jutian. Matinicho no penit hermanas, calzas neos, pantalones neos, sirviculayts. No. Chaitaps hermano yuyarikuits hermanas, por favor, warmes. Tu cuipa, guaguasnipa, tu cuipa, chayga mana kankunayapacho. Ama kay ukuyapek hermano, vestidituyo kay chercho. Hawapita hermano, calzas neos, pantalones neos. Chayga sutin puraj uya, hipócritas. Zikuchi, kaskaikita anchay. Ahora chirimun hermano ari busituta churaco y patampita faldaiki churaco. Mas kakutita hermanas tapis nini amaña kunan kankunaga ay chay pollera chukisa keñita gari ay chay algasca blusa wampuni queda muchas veces a veces hermano se nos nigichis pichaita patamusaña manacho atingis hermano hasta un kaistumanta kawari karis pataka manaji kukunjo kawari ukay hanichu camisa abierto. Pero kankunari. Y kaitanico a veces piña kunaygi chispa. Chayda tuya a veces apingis mantaygi chista. Tumpata hinak umur paringiche. Hakaima ringis alla pichuya kunanga pawa pikashane kawa wachungune kikira. Pikausan. Sutingman. Muchas veces caimanta palarini, ña piscatari jena munanquiña se coigarachikuita, ¿sí o no? Biblia canin pichus pastor ovejas ninta munacun chaga nin, alinkapag y matapis nin, cosijita munaspa. Porque mamo na imanchu ni pi, queda capunay gichekta chaywiña ñakaripag. Amén, hermano. Si kaiwatas ruakunki blusitata estaban y cerraditutas ruapua hermanoy. Amén. Pecausa, sutingman, ahyariku yakusiwan, simikiwan hatunchay. Ahora imanin, manachayqa kankuna nin anchaychik, kankuna hina paykunapis kanchanangupaq. Ahora si no kayku pastores,
Wawasniku ma allintachu ni congregaku hamunchu ni ta cambianchu ima anchaytataq noqayku qankunaman qusaqku. Kaypi imaninta qankuna michiqkuna anchayhina akaychis kay llaqtaypaq kay ovejasniypaq paykunapis qankuna hina anchayanqataq. Chani manachu hermanos. A ver, imamanta no canima. Hermanos, hamuich kaiman congrega kamuich, hermanos ni. Primero Cristo más kaich, deja y kai tienda y quita. Si no hay patata, tienda pica kushan. ¿Qué cara tengo? O manacho. Mana hapina kushanicho, hermanos. Patatas malta piensan, palabra ka biblia kanin pastor ka se para chinka. Ahora pikunach samungiche, bueno, primero congrega con giche, bueno, riches ruamuich ruanay gicheta, primero biblia kanin, mas kay no kata. Amén, hermanos. De causa su tema. Así que si kay pikashan esposa y wawasni no canchis anchananch tian, paikunapis no canchis inak anchanangopaj. Amén. Pikausan sutingman piskakak pillo imanintak piskakak pillo kakanganin hermano kausak pillo kankunakanin wakinta kurak supay kanin yak arichisurgachek problemas peu hatigachasqa kargangichek lakasqa haykasqa chaykunapaj kashan hermano chay kausaq pillo. Amén, hermanos ni pikausan. Así que hermanos, muy importante casca no cancha, hermanos ni chay causa pilota hapinancher. Hamunka pone problemas, hamunka dificultades, pimanta más mucho, hermanos. Manega cosacho como pastor tantas cosas que pasamos ni hermanos ni. Pero mana ni haik hay problemata hatunta khawaspacho. Siempre juchustuta khawaspa. Amén, hermanos. Te causan sutingman. Ahora, sohtakak pillo kaimatak. Pichus ning hermano, yuyaywan, yachaywan, predicar ka palabrata. Entonces, pilluchasqa kanga. Charayku Salomón mañakurqa chay yachayta, chare, yachaywan, apanampaq, ñawpaqman chay llaqtata. Noqaykupis, nistayku chay yachayta, hanaq pachamanta, y chay yachaywan, hermanos, iglesiata ñawpaqman apanaykupaq. Proverbios 14, 18 maninta. Mana yuyayniuhkunaqa nin erin shankuqa wampuhina kanga. Yuyayniuhkunamantaqri yachaywan pilluchasqa kanganku. Imanishantaq chaypi profeta Salomón pikunachus nin mana yachaywanchu. Chay llaqtata paykacharqanku chaykunapaqqa llakilla putilla kangan. Pikunachus nin tata Diospaq yachayninwan apaykacharqanku nincha iglesiata paykunapaqqa yachaymanta hatun pillu churasqa kanga paykunaman. Amén, hermanos. Pecausan sutingman qanchiskaq pillu. Qanchiskaq pillu kaninkas hermano. Qorimanta pilluta umanman nin churayku asunchis. Pikunaman ajinata Jesús nin llank'aqkunaman pilluta churaykapunga mana saykusqankurayku. Entonces mana saykunachu. Salmos 21:13 manita. Hatun bendición wanka nin payta tarisaq y lluqsisaqtaq. Qorimanta pillutataq nin umanman churaykunqa piman pikunachus mana saykuspa, mana iskayraspa. Señor ta qhatikurqanchis. Pikausan hermanos ni sutingman. Ajinata Cristo Jesús kopuasunchis apohman llank'asqanchisman hina chayt inkasta. Apocalipsis 22:12 kaywan tukuchasaq. Ari usqayta hamushani t'inka aparisqa sapauhman maychus ruwasqankuman hina qopunaypaq nin Jesucristo. T'aqllarikuy iglesia. Simintin. Ari kaytaniki nisunki tata Dios. Usqayta hamushaniña nisunki.
Inka aparezca. Sapa uhninkuman maychus ruasqankuman hina. Kopunaypaq. Amén, hermanos. Kallpakuna kachun obreros. Pikunach a través que a través por las redes sociales, encargados, líderes, colaboradores, directorio, pastor, ama yauchiaspa yankay. Kallarina, wawasninchekta, familianchekta, anchayman churaita, ajinamanta iglesiapis no kanchis hina, kanchanangopaj. Amén, hermanos. Picausan. Sutingman. A tiempo casanchis, hermanos. A tiempo. Kaitaniki kaipakarin. Se kan hermano, ma imata ruashargan kichu, ma yankainiki chikukuncha hermano. Por lo menos ni pastor. Munani yankaita imapita yankachiwanki mankaipe kasani yankanaipa. Amén, hermano. Se kan warmi kaipe kashanki jovencita. Munanki yankaita no, pastor, quiero trabajar en algo. Aquí estoy. Porque no kamunani. Inkata hapita kaipunchaipi. Mamunanichu como igachachisra kaita. Ahora, si waki munankis evangeliota predicamos, hermano, tiendama, chimpa y hermano, librería man, grupo por grupito, wakichikuiche, riche hermano, mercado campesino, riche hermano, peatonal man, riche junima, riche hermanos de acá, may pichacas el reloj chayman, chay folletos ta haywamuiches, chay casallanta uhbiancay, y creeita tatayni, sapa folleto kanga alma campa. Se kan mamita katituyu kanki ama chay katitupi folletuy ki falta chuncho. Hayway chay folletota pichas antikusunki, hayway chay folletota. Kanki chofercito callimanta madrugador, ama chay taxikipi chay microikipi falta chuncho chay folleto. Chaywan predicay. Canta bajanki empresapi folleto aparezca di. Callita jamujena, chay folletos ta highway. Y cree esa fa folleto cascanta alma Cristopa. Y zikunki chay testimonio ta más que snenganko, pastor, ñuka kay manchamuni, hermano haywalka folletota, y kay dirección manchamuni, y kunantas no kamunani Cristota serveta. Kayka trabajo y que fuerte aplausos. Aleluya. Pero ama saikuaichu, amén. Ama nicho kunan domingo ya uyar el pan y palabrata, que pan domingo ta que ya ñata. Ruaita ta Dios amonan cama. Mano caniman, pastor carpas que ya yapa y que ya manta manaña pastor chukai matinicho. Señor cani pastor hasta tata Dios, maika jamachus chay causa samaita haywanan cama. Si mana Cristo hamongacho anki banstustuyo anchaypi pero predicasa yachachisqaykichik. Pikausan sutingman tata Dios nisunki usqayta hamushani t'inka aparezca sapa uhniykichikman maychus ruwasqaykichikman hina noqa qupusqaykichik nin chay t'inката Hakay Tribunal Cristo punkopi. Amén, hermanos. Y a chanquina kunanga, hermano, hermana, preparakuy, wakichikuy. Ama criticaychu más bien, wakinkunaka criticayku shans. Y desanimasanchis chaypi pues llank'aqkunata. Amén, hermanos. Munayman tukuy kunanmanta, hermanos ni. Chaypi kunachaway kunku mikunitata cafechino pistian paikunapis llankanku no kanchispa hermano. La mayor akay chimpa pintero kay ura kanku venteros. Entonces no kanchispata kakta consumina por favor. Chaywan ayan kashanke chay hermanas mana paikunapakchu hermanos wakushanku. Sino kamunasanch chay hatun yupaychana templotas wanapaj. Amén. Chaytata ha Biblia kanin sima atin kichuay kuita entonces ya napako ya por lo menos anterikuspa ni dikiman hapay kuini sima atin kichuay kuita
Yanapaco ya por lo menos antiricuspa. Joaquín impacientes. Biblia canin, mana paciencia y kiwanka, atiwa, pierdeita, hermano, hanakpacha reinota. Pacienciawan, ganakon, hanakpacha reinoka. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Así que, hermano, kunan yachanquina, Rua y tata Dios pag, alguien canca ruactigueca, simana ruanquichu, tata Dios yata juzga posonga. No gamana ni pitapis juzga saigechechu. Amén. Si mamu nanquichechu yankaita, sakeni tata Dios pag, ñaupakenman. Y chaywan gamachechniku saigechechu. Así que, hermanos, chay palabra cachon de mucha bendición. Que hay palabra cachon, hermanos, repara con ayepaj. Tampoco itian, maipitas cristianos, juzgas casunchaj. Entonces, hakay, quien sacar cielo manchayaspa, chay punkupi, juzgas casunchaj. Chaypi cristianos cuentata mañastras casunchaj. Amén, hermano. Y achanquina kay palabrata. Así que, hermanos, tukuy piconachos a través, kay huayra siminista, uyarimus pa kashanguiche, kay palabra cachun de bendición. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Gracias. Munasca, Señor Jesús ni. Kay pakarin yachakuni palabra ikimanta. Munani tatayari chay kanchis pilutas recibitas de inoikipi. Manara yay kushaspa. Chay casamento wasiman. Munani tatay chay chagakak palabra ikita huyaita sutinchaita mailla pepes. Tal vez tatay chagakak palabras sutinchas jairaiku akenga. Me gustancho, pero palabra ikega checa. Chaitacha palabra ikega ni manatuko y Señor, Señor, ni wakunacho ari cielo manga chayasakko. Si no gapichu sari kay palabra ikita kasus pa juntas ruak llankak chaykuna. Makista uchaymo kari, ñawista chilmi. Dios tatay kan uyari muway kan yata katita yana pariway. Dios tatay kan uyari muway kan yata katita yana pariway. Makista wichay mo karito kuy songoni. Palabra y queja, Señor, ancha suma mis imi, muna kuini imanta, y achachi siawa. Palabra y queja, Señor, ancha suma mis imi, muna kuini kimanta yachachi siawa. Kay pachapi kachat ikaspis intiwan rupaskas wanyura pulia. Ajina kanga hermano kausay ninsi manano kanchi yang kasunchu chayka. Tukuy son wayu paichay. Kay pachapi kachat ikaspis intiwan rupaskas wanyurapul. Chay makista wichay mokari palabra ikekani hermanos. Usiwa palabra ikeka Señor. Ancha sumak mis imi muna kuini kimanta yachachicia. Chay makista wichay mokharispa ni tukuy songoa. Palabra ikeka Señor. Ancha sumak mis imi muna kuini kimanta
yachachisyawan kay pachapi kapah kayneqa qolqepis qoripis tukukapon cierto chayqa hermano ma qhoriyki ni qolqayki ni sumaq wasiyki salvasunqachu kay pachapi kapah kayneqa qolqepis qoripis tukukapon. Aquí está Huichaymo Jari palabra y queja, Señor y hermanos. Vamos, dile. Palabra y queja, Señor. Ancha suma miskimi muna kuini kimanta y achachisyawa. Palabra y queja, Señor. Suma miskimi muna kuini kimanta yachachisyawa. Maymanta ñoqa escapasaq Señor ni siña palabra y kituki maynamanta yachachiwa. A veces ni tatay kay siervoynikikta tukuylaya yachachinamanta yachachiwayku. Imanataq noqayku atishaykuchu kawsayta chayman hinani yanapariway